Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi aphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke engabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kushone senti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi izindawo njengamanje-ke ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ividiyo-ke yo-IFP na-ke laphana-ke uyala-ke yena-ke ayizwisisi kahle-ke le yokuthi-ke i-ANC na-ke izosebenzisana-ke ne-MK-ke la eKZN badonse-ke ukhaphethe-ke laphana-ke kuNtuli-ke laphana-ke ne-IFP na-ke ayizwisisi kahle ukuthi lokho kwenzeka befile-ke laphana kwaveza-ke nokuningi-ke lapha kodwa ngifuna mina ukuthi ezwa ngami phethe nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo muntu esizwele ukuthi uthini-ke. Mina ngicela kulapha masizwile-ke le vidiyo longene ama-comment section ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke usuyangixhasa-ke wenze ulungile ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kushone nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha esizole siyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi izindaba njengamanje ngikucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Yabona nje ngiyezwa kuthiwa lapha eKZN khona balokhu bethena hayi iyafishiyeni sekuzohlangana iANC neMK ngithi kodwa Jesu hawu kodwa uNkulunkulu wami siyabuyela odakeni hawu ngeke yenzeke leyo nto ngeke yenzeke lento saphila hawu kanti sasikhala sithi ANC yantshontsha isizobuya ihlangane futhi hayi ngeke ayihlukane udu ayihlukane nje hawu kukhona-ke ezingaphakathi kwa-ANC kodwa engakwazi ukuhlukana nomntshontsha yizo lezi lokuhamba zokuyivuselela lo budlelwane sithi hayi siyaxoxa ne-MK hambani niye khona igebengu ndini nixoxane manifuna nini ukusebenza ne-MK hambani niyojoyina yona nina nifuna uhamba ne-ANC newa-MK ko ngani kuseyiyo lento ukuthi nifuna uhamba nobulungu be-ANC niye nako kwa-MK hamba wena siqu sakho kwa-MK muzuhamba nathi